Please be seated. Izvolite sjesti. While we are waiting for the witness to enter the courtroom, Pošto čekamo da svjedok uđe u sudnicu, mogao bih kratko da se pozabavim pitanjem koje sam pokrenuo jutros, a to je sljedeće. Vijeće, kao što sam rekao, treba da saopšti odluku po 4 podneska koja se odnose na vještake i jedan podnesak po pravilu 92 bis. Svi se odnose na to da tužilaštvo ponovo otvori izvođenje svojih dokaza. Bez obzira na to, vijeće želi da obavi preliminarnu raspravu sa stranama o rasporedu. Kao što je vijeće već ranije reklo, više bi voljelo da se dokazi koji će se iznositi prilikom ponovnog otvaranja izvođenja dokaza prezentiraju u jednom bloku. Pa vijeće sugeriše da se ponovno izvođenje dokaza sasluša u maju ili junu ove godine i vijeće se pita da li bi takav raspored stvorio bilo kakve probleme stranama. Ako bismo mogli odmah dobiti odgovor da ili ne, onda ćemo to saslušati, ali ako želite da o tome razmislite ili možda čak i razgovarate o tome među stranama, vijeće će onda sačekati vaš odgovor za kasnije. Gospodine Zec, izvolite. Gospodin Zec, hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine Nikolić, govorili smo o aktivnostima SOS-a prije pauze. Tačno je, zar ne, da je SOS tjesno sarađivao sa kriznim štabom u sprovođenju uputstava SDS-a sa nivoa Republike, sa republičkog nivoa i SDS-a sa nivoa ARKA. Je li tako? Molim da se pozove dokument koji po spisku 65R nosi broj 06364. To je još jedan od dokumenta koje ste vidjeli ranije. Ovo je izvještaj o radu i aktivnostima SOS-a kao interventnog voda 6. krajiške brigade. Ako bismo mogli prvo da vidimo posljednju stranicu ovog dokumenta. Focusing on the signatures. Skrećem vam pažnju na potpise. Gospodine Nikolić, predsjedavajući, molim da se na lijevu stranu stavi BHS, a na desnu engleski. Izgleda da postoje neki problemi. Počeli smo sa BHS-om na obe strane, sad imamo engleski na obe strane, pa onda sad opet imamo BHS na obe strane. Gospodin Zec, pitat ću svjedoka za potpis, pa možda možemo da to vidimo na BHS-u. Predsjedavajući, da, izvolite. Gospodin Zec, gospodine Nikolić, potpis koji vidimo u verziji na BHS-u. To jest potpisi koje vidimo su potpisi Dušana Šaovića, to je prvi potpis, u sredini je vaš potpis i posljednji je Goran Čanković, je li tako? Dakle, ovaj izvještaj su pripremili pripadnici SOS-a, je li tako? Can we now have page 3? Molim sada stranicu 3 u obe verzije. We will be looking at U verziji na engleskom nas interesuje 3. paragraf, a u verziji na BHS-u posljednji na dnu stranice. I on glasi: sjetite se sastanka koji smo imali u prostorijama Srpske pravoslavne crkve, gdje smo kategorično upozorili na sporost u provođenju zaključaka SDS-a Bosne i Hercegovine i Bosanske krajine. Dakle, to je primjer
vaše podrške i ohrabrenja u sprovođenju uputstava sa višeg nivoa. Je li tako? We were talking Prethodno smo govorili o naoružavanju i rekli ste da SOS nije bio naoružan sve do aprila 1992. godine. U stvari, SOS je pomagao naoružavanju srpskog naroda u Sanskom mostu prije izbijanja sukoba. Je li tako? Organizovano ne. well, let's turn to page 2 of your report Da pogledamo onda stranicu 2 vašeg izvještaja. in front of us. Imamo pred sobom. U obe verzije. Stranica 2. Usred stranice na engleskom, a pri dnu stranice na BHS-u, ovdje govorite kako je SOS održavao mir od maja 1992. godine i kažete ti mladići, mislim na tih 7 mladića koji su neumorno donosili oružje iz raznih skladišta i sa raznih tačaka i naoružavali srpski narod, rizikujući da će oružje pasti u ruke ustaša i zeleni beretki. Gospodine Nikolić, ovo je odraz vaših aktivnosti u vezi sa naoružavanjem srpskog naroda u Sanskom mostu prije sukoba. Da nije bilo organizovano, da su pojedinci iz SOS-a koji su imali mogućnost da nabave oružje, naoružavali svoje komšije i svoje članove porodica. Among other SOS Među ostalim aktivnostima SOS-a bilo je i dizanje u vazduh kuća koje su bile u vlasništvu muslimana i Hrvata i hapšenje vođa SDA i HDZ-a. Je li tako? Uređenju kriznog štaba i stanice javne policije u toku 4. i 5. mjeseca. Could we just see Predsjedavajući, da li možemo da vidimo o čemu je riječ? U transkriptu piše hapšenja i naređenja. Možemo li verifikovati da li su u pitanje naređenja, hapšenja koje je naredio krizni štab? Da li je to u pitanju? Yes, please proceed. Thank you, Mr. President. Izvolite, nastavite, gospodin Zec. Hvala, gospodine predsjedavajući. Molim stranicu 2. Sudija Molotov, prije nego što pređete na stranicu 2, ja imam jedno pitanje o SOS-u i hapšenju ljudi. Pretposljednji paragraf u verziji na engleskom, ne znam gdje bi to bilo na BHS-u, glasi: ne treba niko sebi da uzme u zasluge hapšenje vođa SDA i HDZ-a osim SOS-a i dijelom srpska policija u svojim aktivnostima. Gospodin Zec, to je na stranici 3 na BHS-u. Hvala, gospodine predsjedavajući. Sudija Molotov, da li imate nekih komentara o tome, svjedoče? Pa to su bila, hapšenje smo vršili pripadnici policije i SOS-a, pošto policija u to doba bila smanjena odlaskom Hrvata i muslimana iz njihovih redova. I nama je teritorijalna odbrana i krizni štab naredio da pomažemo u dovođenju, privođenju pojedinaca, ekstrema, naoružanih muslimana i njihovih predstavnika. Izvolite, gospodine Zec. Gospodine Nikolić, stvarnost je ta da je SOS bio umiješan u dizanje kuća u vazduh i zarobljavanje nesrpskih vođa kako bi zaplašio nesrpsko stanovništvo u Sanskom mostu. To je bila stvarnost, je li tako? Pa stvarnost je bila da su prvi kafići srpske nacionalnosti dignuti u Sanskom mostu. Prva 2-3 kafića su ljudi iz srpske nacionalnosti držali i oni su prvi dignuti, nisu dignuti u zrak, nego su oštećeni.
and this chamber has received some A ovo vijeće je zaprimilo neke dokaze o tim incidentima koje ste upravo pominjali, ali moje pitanje je bilo, vi ste sudjelovali u tim aktivnostima kako bi se zaplašilo nesrpsko stanovništvo Sanskog mosta, je li tako? Su mogli to da rade. this is SOS. Ovo je izvještaj SOS-a. Dakle, SOS je to uradio. The SOS tasks Zadaci i aktivnosti SOS-a su obuhvatali i zauzimanje javnih institucija. Na primjer, čak i prije preuzimanja vlasti, 28. februara 1992. godine, SOS je preuzeo SDK silom. Službu društvenog knjigovodstva je preuzeo silom i uklonio direktora koji je bio hrvatske nacionalnosti. Je li tako? Podjelom vlasti SDK je pripao Srpskom demokratskoj stranci. Pošto direktorica nije htjela da napusti, nas trojice smo otišli, samo uzeli smo ključeve od nje da predamo predsjedniku skupštine gospodinu Rašuli. I njegov je zadatak bio da izabere novog rukovodioca SDK. page 4 of Molim stranicu 4 u verziji na engleskom, stranicu 5 u verziji na BHS-u, ovog izvještaja SOS-a koji imamo na ekranu. English and Kraju stranice u verziji na engleskom i na BHS-u. Kaže se, također moramo pomenuti kako smo riješili prethodni problem SDK i nastavlja se. Uprkos Alijinoj policiji, oni nisu bili Alijina policija, ali tako smo ih nazivali, tako da vi Srbi nećete mi to zamjeriti. Mi, dragi Srbi, smo izveli upad u SDK Sanskog mosta, oduzeli ključeve od tvrdoglave žene direktorice hrvatske nacionalnosti koja je odbila bilo kakav oblik saradnje ili dogovora i nastavili da radimo u skladu i dalje po planu. Dakle, gospodine Nikolić, vi ste silom zauzeli SDK, je li tako? Napad. Upad je drugo, a napad je drugo. Mr. President, I would tender this Gospodine predsjedavajući, nudim na usvajanje ovaj dokument koji po spisku 65R nosi broj 06364. Predsjedavajući gospođo sekretar, dokument 06364 dobit će broj dokaza P7114. Predsjedavajući P7114 se usvaja u spis. Gospodin Zec, u odgovoru na pitanje broj 10 vi ste izjavili da je nakon oslobađanja zgrade opštine uslijedio period haosa u kojem su blokirani putevi i prekinute telefonske linije. Bez obzira na sve probleme sa putevima ili telefonskim linijama, krizni štab Sanskog mosta i dalje imao kontakt sa ARKom i vlastima na republičkom nivou tokom cijelog ovog perioda, je li tako? you say that individual Rekli ste da su pojedinci i grupe koristili ovaj period haosa u vlastitu korist. Tokom tog perioda, gospodine Nikolić, SOS i vojna policija su konfiskovali nekoliko vozila i robu na kontrolnim punktovima. Je li tako?
To je bila konfiskacija kamiona Agrokomerca koji se kretao iz pravca Ključa prema Prijedoru. So just that we are clear, Samo da bi bilo jasno, govorite o kamionima Agrokomerca, a teret Agrokomerca, pošto je tu riječ o poljoprivrednom preduzeću koje se nalazilo u Velikoj Kladuši, oni su dakle dostavljali hranu, a vi ste u suštini konfiskovali te kamione na kontrolnim punktovima. Da li nam to kažete? Prema Srbiji ili Mađarskoj, ne znam, oni su zaustavljeni svi. Roba iz kamiona je podijelita stanovništvu sve 3 nacionalnosti, a kamioni su ostavljeni na upravljanje kriznom štabu. So we are also clear that Velika Kladuša. Dakle, također je jasno da je područje Velike Kladuše, područje koje su srpske vlasti smatrale muslimanskom teritorijom, je li tako? A total of 29. Ukupno 29 kamiona Agrokomerca je konfiskovano, a vi ste bili zaduženi za te kamione u ime kriznog štaba, je li tako? Sastancima kriznog štaba sam bio zadužen za očuvavanje i dijeljenje kamiona po potrebi. On the orders of the crisis staff. Po naređenjima kriznog štaba vi ste stavljali ta vozila na raspolaganje raznim entitetima i pojedincima, kao što je 6. krajiška brigada, vojna policija i jedinica SOS-a, je li tako? Prema kriznom štabu mi smo odlučivali kome su bili potrebni ta vozila i tim smo organizacijama i dodeljivali ta vozila. The SOS used SOS je koristio nekoliko tih vozila, uključujući i jedan kamion na koji su postavili poluautomatski top na vrhu, je li tako? Vod pri komandi teritorijalne odbrane, oni su zahtijevali jedno vozilo i preuredili su ga za borbeno vozilo. The SOS used this. SOS je koristio taj kamion sa poluautomatskim topom na vrhu u operacijama čišćenja u Sanskom mostu, je li tako? Tokom proboja koridora gdje smo ga izgubili u borbama. Mr. Zec, could I just... Predsjedavajući, gospodine Zec, svo vaše ispitivanje je počelo time što ste se pozvali na nešto što je svjedok rekao, barem pretpostavljam tako, u paragrafu 11, da su pojedinci i grupe koristili taj period haosa za vlastitu korist. I onda ste sugerisali da su kamioni konfiskovani. Svjedok je onda objasnio kako je krizni štab i SOS bio umiješan u konfiskaciju tih kamiona, ali kada ste pominjali pojedince i grupe u paragrafu 11 svoje izjave, rekavši da je bilo pljački i paljenja kuća, da su neki od izbjeglica iz gradova pod kontrolom muslimana došli u Sanski most tražeći krov nad glavom. Na koje pojedince i grupe ste ovdje mislili? Da li bi to uključivalo i SOS i konfiskaciju kamiona? Ne, konfiskacija kamiona je obavljena po naređenju kriznog štaba. So, that was apparently then... Prema tome, to onda nije bio primjer onoga što ste pominjali kao
pojedince i grupe koje su situaciju haosa iskoristili u svoju korist. O kojim grupama je riječ? Možete li nam reći barem za jednu grupu koja je to uradila? Tu noć kad je opština oslobođena, pošto je policija i grupa SOS cijelu noć bila u opštini, pojedinci, razne grupe pljačkaši su počeli pljačkati po gradu ove objekte, kafiće, samoposlugu i to je tek prestalo kad je 6. Sanska došla u grad u jutarnjim časovima. Yes, you say various groups. Da, rekli ste različite grupe i ponavljam, možete li nam navesti barem jednu takvu grupu, kakav je bio sastav te grupe i šta su tačno uradili? Građana koji su pljačkali vjerovatno proizvode, prehrambene proizvode ili su izbjegli iz Hrvatske neke grupice ili su domicilno stanovništvo, jer niko nije uhapšen tu noć da se dokaže koje su to grupe. You say they had fled from Croatia. Kažete da su pobjegli iz Hrvatske. Da li ste mislili da su to Srbi koji su to uradili ili? Srbi iz Hrvatske koji su došli u Sanski most. Yes, but you can't tell us. Da, ali nam ne možete konkretno navesti koje su osobe činile grupu i šta je tačno ta grupa uradila. Razbijana stakla i odnešena je prehrambeni proizvodi i cigarete i alkohol. Thank you. Please proceed. Hvala, izvolite, nastavite. Gospodin Zec, i da bi se kontrolisao taj haos, kao što ste rekli, krizni štab je postavio kontrolne punktove širom grada i opštine. To je bila jedna od funkcija kriznog štaba, da narede gdje će se postaviti krizni punktovi, je li tako? Naređenje kriznog štaba je bilo da se postave punktovi, ali načelnik policije i policija je odlučivala na kojim mjestima, operativno. Can we have 6532? Molim da se pozove dokument koji je po spisku 65R nosi broj 28414. And these are conclusions of the Sanski most. To su zaključci sa sastanka kriznog štaba Sanski most, održanog 7. maja 1992. godine. Pri kraju stranice tačka 6 se kaže da je Sanski most postavio vas, zadužuje vas za kamione Agrokomerca i također pod tačkom 9, to je u verziji na BHS-u stranica 3, kaže se postojeći kontrolni punkt koji se nalazi kod benzinske pumpe u Tomini pomjeriti i uspostaviti novi punkt na Vrhpoljskom mostu. Dakle, to je odraz stvarnosti da je krizni štab donosio odluke gdje postavljati krizne punktove kako bi se kontrolisalo kretanje, je li tako? Stancija javne bezbjednosti i to je njegov prijedlog bio. I tender this document to us. Nudim ovaj dokument u spis, gospodine predsjedavajući, gospođo sekretar. Sekretar dokument 28414 dobit će broj P7115. Predsjedavajući P7115 se uvrštava u spis. Just to finish up with these. Samo da završim sa ovim kamionima Agrokomerca. Rekli ste da ih je SOS koristio u operacijama čišćenja,
ali ovi kamionisti su korišteni također i za prebacivanje muslimana i Hrvata iz opštine u Manjaču i na druga mjesta, je li tako? Kamiona su tražili iz stanice javne bezbjednosti za prijevoz muslimana do Manjače. Turning now to the issue of dismissals. Da se sada osvrnemo na pitanje otpuštanja. U odgovoru na pitanje 12 vi ste rekli da su svi građani Sanskog mosta, bez obzira na njihovu nacionalnost, da im je ostavljena mogućnost da ostanu na svojim radnim mjestima uz poštivanje Ustava Republike Srpske. U stvari, gospodin Nikolić, to nije tačno. Već smo vidjeli primjer prisilnog uklanjanja direktora SDK hrvatske nacionalnosti prije rata. Nakon što su Srbi preuzeli vlast i drugi ne-Srbi su također uklonjeni sa položaja u drugim opštinskim institucijama kao što su Dom zdravlja i sud. I vi to znate, je li tako? Zdravlje znam, da. What do you know? Sudija Moloto, šta znate? Pa da je trebalo smijeniti direktore muslimanske nacionalnosti, a postaviti direktore srpske nacionalnosti. Thank you, Mr. Zec. Can we have PIN? Sudija Moloto, hvala. Gospodine Zec, gospodin Zec, molim da se sada pozove 52410. But before we look, Predsjedavajući, ali prije nego što pogledamo taj dokument, možete li nam onda reći zašto ih je trebalo smijeniti? Koji je bio istaknuti i ekstremni član SDS-a. I tako i direktor bolnice, ne sjećam se ime, isto je bio istaknuti član SDA i ekstremno orijentisan. could you tell us how? Da li biste nam mogli reći kako vi možete vidjeti da je neki, čini mi se, doktor, po ovom što sam shvatio, da je on bio ekstremist? Da li zbog toga što je on se nije slagao sa time da su Srbi na vlasti? Šta ga je činilo ekstremistom? To vas pitam. Organa koji su vršili ispitivanje, to je policija i krimi policija Sanskog mosta, došli su do znanja da je veliki novac dao za naoružavanje muslimanskih paravojnih organizacija. A predsjednik suda, on je iz kase za čuvanje dokaza odnio sav novac i zlato i ostale dokazni materijale, odnio je i premjestio ga u Mahlu, u drugi objekat. May I take it? Mogu li pretpostaviti da o tome postoji dokumentacija? Se izvijestila o tome nas, sad policijski uviđaj i zaključci, to nisam vidio, samo su nas izvijestili da je tako to urađeno. U redu. Gospodine Lukiću, takvi dokumenti bi možda bili nešto što bi išlo u prilog obrani. Njima bi se moglo objasniti da ti ljudi nisu bili smijenjeni zbog njihove nacionalne pripadnosti, nego zbog ozbiljnih sumnji u vršenje zloupotreba. Dakle, vijeće bi, ukoliko bi imalo takve materijale, imalo puno više koristi od samih dokumenata nego od ovakvih komentara samo. Čak i u izjavi svjedok nam govori da je
postojalo naređenja kriznog štaba gdje se spominje određena kategorija zarobljenika, da je to pogrešno protumačeno, ali sama izjava nam ne kaže o kojem dokumentu se radi i nama je teško da shvatimo da li se stvarno radi o pogrešnom tumačenju ili je samo tvrdnji da je nešto pogrešno protumačeno, ali da to nema potvrdu u dokumentu. Vijeće želi činjenice što je moguće više i dokumentarne dokaze, a ne opće tvrdnje. Izvolite, gospodine Zec. Tužilaštvo, hvala vam. P2410, to je dokument koji je na ekranu. Radi se o zaključcima kriznog štaba Sanskog mosta od 24.4.1992. Na dnu stranice, točka 8, stoji Mladen Lukić, Vinko i Boro zadužuju se da pripreme imenovanje v.d. direktora Doma zdravlja u Sanskom mostu. Vinko, to ste vi. And you already indicated that this Rekli ste nam već da je na tom položaju ranije bio musliman, je li tako? and shortly after Nedugo nakon ovog mjesto je popunjeno jednim Srbinom, Boškom Grubišom. can we have an Molim da se sada prikaže 06569 po 65 ter. Riječ je o zaključcima sastanka kriznog štaba Sanski most od 29. aprila 1992. godine. first conclude Molim da se pogleda prvi zaključak. Tamo stoji da se izvrše promjene i imenuju kao vršioci dužnosti svi funkcioneri u opštinskom sudu Srpske opštine Sanski most, zaduženi Vrkeš, Vručinić i Nikolić. Vi ste ovdje Nikolić. and the fact is that Činjenica je da su smijenjeni svi suci koji nisu bili Srbi, Nedžad Muhić, Azra Alibegović i Adil Draganović, je li tako? Oni su sami napustili položaje svoje. Jer mi smo imali zadatak samo da smenimo direktora, predsjednika suda. Mr. Nikolic, these people Gospodine Nikoliću, ti su ljudi bili zatočeni u Sanskom mostu, kasnije prebačeni na druge lokacije, na primjer na Manjaču, je li tako? Oni su bili zatočeni i prebacivani su, ja mislim, u junu mjesecu. Tad je moja jedinica bila na koridoru i ne znam tačno koji su datumi bili i kada su prebačeni. judge Witness could ask. Predsjedavajući, da vas pitam nešto, gospodine. U dokumentu stoji da svi funkcioneri u opštinskom sudu moraju biti imenovani. Da li je to bilo nakon što su oni sami napustili dužnost, jer ste nam vi rekli da ste dobili zadatak samo da izvršite smjenu predsjednika? Pa vas sad pitam, jesu li ti ljudi napustili samostalno prije tog 29. aprila? Ne govori se o funkcionerima muslimanske vjeroispovijesti. Mi smo dobili naredbe da zamijenimo predsjednika suda i da se pomjeraju i da se nove funkcije dodijele Srbima, nova funkcija dodijeli Srbinu. Mi smo dodijelili Radovanu Staniću, što on je bio sudija tada. I poslije imenovanja Radovana Stanića, 2-3 funkcionera muslima, nije funkcionera sudije, oni su sudije bili. U opštinskom sudu su napustili svoje radna mjesta. Yes. When was he appointed? A kada je on bio postavljen, to jest imenovan gospodin Radovan Stanić? Dato možda 2-3 dana poslije ove odluke.
Yes, but in the decision, Da, a u samoj odluci stoji da se svi funkcioneri moraju imenovati. U opštinskom sudu Srpske opštine Sanski most. Dakle, tu nije ograničeno samo na predsjednika. Ovdje izgleda kao da se radi o smjenjivanju svih funkcionera. Mi smo samo smijenili predsjednika suda po dokazima koje smo imali protiv njega. A ostali funkcioneri su bili Srbi, i Srba i Hrvata je bilo ostali funkcionera u sudu. Nisu samo muslimani bili funkcioneri u sudu. and those Serbs who left the court, A oni Srbi koji su otišli sa suda, da li su oni ponovo imenovani ili they were reappointed. ponovno su imenovani? Koje sudije? Jer predsjednik suda imenuje sudije. And those are, as far as Serbs are concerned, I kada je riječ o Srbima, to su onda bili oni ljudi koji su prije toga napustili sud. Prihvatili da rade ponovo u sudu. was any Da li je neka od dužnosti, to jest poslova, bio ponuđen nekom funkcioneru ili sucu koji nije bio Srbin? To je sudija, predsjednik suda je zato zadužen bio. please proceed. Izvolite, gospodine Zec. Sudija Fluge, samo još jedno pitanje s kojim bih se nadovezao. Rekli ste da su ova 3 čovjeka koje je naveo gospodin Zec, Muhić, Albegović i Draganović, da su oni samostalno napustili svoju dužnost. Zbog čega su bili onda zatvoreni i odvezeni na Manjaču? Ko je za to bio razlog? Je bila zadužena za ispitivanje, privođenje, ispitivanja i slanje na dalju obradu na Manjaču. Policija, civilna policija. You said only the director, the head of the... Rekli ste samo direktor, to je predsjednik suda, da je bio razriješen dužnosti, a da su drugi samostalno otišli s posla. Da li imate neku predstavu zbog čega su onda oni bili prvo zatvoreni, a zatim prebačeni na Manjaču? Ja sam u to doba bio na ratištu i nisam se susrećao više sa ovim dokumentima i kriznim štabom i ne znam zbog čega je ko prebačen na Manjaču i bio istražnim logorom, ovim zatvorima. Mr. Zec. Sudija Fluge, izvolite, gospodine Zec. Tužilaštvo, hvala. Sudija Muhić, on je na putu do logora Manjača se ugušio. Vi ste bili jedan od ljudi koji je pomogao u tome da se taj čovjek smijeni i da se na njegovo mjesto postavi srpski sudija. Ili tako? Suda, ne za Muhića. But the question was about Predsjedavajući, ali pitanje se ticalo gospodina Muhića. Je sam napustio svoj položaj. yes. Da. Također ste rekli da su ti suci bili odvezeni na Manjaču, pa je pitanje bilo da li znate da je sudija Muhić se ugušio tokom prevoza u logor Manjača? To sam čuo pošto sam bio na ratištu u to doba.
these people who Ti ljudi koji su se ugušili tokom transporta na Manjaču, a o tome govorite u paragrafu 23 svoje izjave, kažete za njih da su umrli od velike vrućine i zbog nedostatka kisika. Do toga je došlo. Zbog toga što su bili natrpani u kamione u kojima nije bilo ventilacije, je li tako? and these were the trucks. To su bili kamioni koje ste vi obezbijedili, je li tako? Su bili kamioni koje je krizni štab obezbijedio, a ja proslijedio naređenje kriznog štaba. Turning now to a different topic. Da pređemo na jednu drugu temu. Odgovarajući na pitanje pod brojem 28, rekli ste da su od sredine maja nadalje svi pripadnici SOS-a bili stavljeni pod komandu VRS-a. Tokom operacije čišćenja u Sanskom mostu s krajem maja, početkom juna 90. uključujući Mahalu, Vrhpolje i Hrustovo u kojima je sudjelovao SAS, jedinica je bila podređena ili počinjena 6. krajiškoj brigadi, zar ne? Na čišćenju Vrpolja, Hrustova i... You state in response to question 30 u odgovoru na pitanje 30 kažete da su operacije napada na Mahalu i na druga mjesta da nisu bila unaprijed planirane. Vijeće je čulo dokaze, uključujući i vidjelo naređenje za napad, kao i saslušalo iskaze nekoliko iskaza svjedoka obrane koji su objašnjavali da se operacija čišćenja u Mahali i na drugim mjestima vršila po planu i da je to bila koordinirana akcija. To možemo naći u 52341 i na strani transkripta 30736. Dakle, gospodine Nikoliću, nije istina što stoji u vašoj izjavi da se radilo o spontanim napadima. Radilo se o planiranim i koordiniranim operacijama napada. Ja sam li u pravu? Prije napada, prije operacije, ali unaprijed nije bilo isplanirato dok nisu muslimani počeli da odgovaraju vatrom iz pojedinih dijelova Mahale i ugrožavaju život na drugoj strani obale Sane. Mr. Zets, could you invite the witness to explain? Gospodine Zec, molim vas da zamolite svjedoka da nam objasni šta je to bilo planirano, koja je razlika između planiranog unaprijed ili neposrednog planiranja. Gospodin Zec, čuli ste pitanje, možete li napraviti razliku između te dvije formulacije? Unaprijed planiranje u većem vremenskom roku planiranje neke akcije. A planiranje akcije u Mahali, u Vrpolju, Hrustovu se desilo 24 sati ili 12 prije samog ulaska u akciju. Yes, you'd say. Predsjedavajući, razumijemo. Kažete, unaprijed planirano je nešto što se događa bitno ranije, a ovo drugo je kad je neposredno prije. Planiranje pred akciju. Da. Onda ću vam postaviti jedno dodatno pitanje vezano za paragraf 30. Vi ste prokomentirali presuđenu činjenicu time što ste rekli da to nije bilo planirano, da je to bio odgovor na provokacije. Međutim, niste komentirali same napade
Na primjer, Mahala. Da li je tu bilo granatiranja, da li je bilo otvaranja minobacačke vatre? Da, u Mahali je bilo granatiranje sa minobacačima M60, to je pješadijsko oružje sa pješadijskim naoružanjem, zoljama, osama i ručnim bacačima. Oni su bili upotrebljavati u tim akcijama, u akcijama na Mahalu. Yes. And could you give us Da li biste nam mogli navesti nekoliko ciljeva koji su bili gađani ovim naoružanjem koje ste nam sada spomenuli? Naoružanjem se gađaju ciljevi odakle se uoči dejstvo neprijatelja po jedinicama koje idu naprijed. yes? Now, Razumijem. Kažete takva vrsta oružja koristi se, a recite da li je na taj način to naoružanje bilo korišteno u Mahali, jeste li dakle u Mahali otvarali vatru na borce? and No. where were these troops? Gdje su se nalazili ti borci u Mahali? Na ulicama, na trgovima, po kućama? Gdje ste ih zaticali? Yes. Was there a lot of Da li je tim kućama u Mahali bila nanesena veća šteta tom prilikom kada ste koristili naoružanje kao što su zolje i ose, to su ti ručni bacači i minobacači? Da li je bilo puno štete naneseno tim kućama? Paljevane te granate, bilo je štete, ali nije ogromna šteta da se kuća ne može sanirati. Could you tell us approximately? Da li biste nam mogli reći otprilike koliko je kuća u Mahali bilo oštećeno? Da li se radi o 1, 10 ili svakoj 4? Samo da bismo stekli utisak o tome. Jedincu je li imala pravcu dejstva krajem obale, lijeve obale rijeke Sane, i mislim da je bilo oko 4-5 kuća koji su bili meta našeg dejstva. Za ostale jedinice ne mogu, nisam bio prisutan na drugoj strani dešavanja. Yes, but this was Mahala. To je bilo u Mahali. U centru grada, gusto naseljeno mjesto sa 4-5 ulica uzduž cijeloga naselja. When you say I cannot speak, Kada kažete da ne možete govoriti o drugim jedinicama jer niste bili na drugim lokacijama u operaciji, mislite na druge srpske jedinice? Jedinice koje su vršile tu operaciju pored nas su bili još pripadnici 6. stanske brigade. yes. And did you? Da. Jeste li vi možda stekli utisak da njihov napad bio možda manje žestok od ovog vašeg kada je barem riječ o korištenju naoružanja? Pa vjerojatno, po mom saznanju, bili su manji otpor bio u tim dijelovima toga naselja nego na ovim dijelovima kuda smo mi išli. Yes, but I was asking about rather the use of weaponry. Da,
Samo mene više zanimalo samo korištenje naoružanja od strane onih koji su vršili napad na Mahalu, tih drugih jedinica o kojima ste nam govorili. Šadijska naoružanja bila zolje, ose i ručni bacači. U tom dijelu grada se nije mogla koristiti teška artiljerija, pošto je samo Sana dijelila, rijeka Sana dijelila ostali dio grada od Mahale. I došlo bi do prebacivanja jače artiljerije vjerojatno u drugi dio grada. And that was no risk when you used mortars, or do you... A ta opasnost nije postojala kada se koriste minobacači, ili hoćete možda reći da minobacači nisu artiljerija? Milimetre, to je pješadijsko naoružanje. Pješadija nosi sa sobom te minobacače. Yes. Now I go... Da se onda vratim na moje pitanje. Tokom napada, da li su te jedinice koje su vršile napad, koje su bile vaši susjedi i koje su bile na drugom kraju grada, jesu li oni koristili više, to jest žešće koristili svoje naoružanje od vas ili ne? You mean you don't know? Ne znate ili nisu? Oružje većeg kalibera nisu koristili ili bi mi čuli detonaciju od većeg kalibera. Yes, but the intense... Da, ali ja zapravo govorim o intenzitetu korištenja naoružanja. Pokušavam utvrditi da li je to bilo otprilike jednako intenzivno u vašoj jedinici i u drugima, ili u tim drugim jedinicama bilo drugačiji intenzitet. Da su manje koristili to naoružanje, pošto je bio slabiji otpor na tim dijelovima tog naselja. But you did fire, so yes, and you did fire mortar. Vi ste koristili naoružanje minobacačko i ove zolje i ose, ili tako? Svaka interventna jedinica ima kao svoje oružje, svoje naoružanje. Yes, I'm not asking whether it was part of their arsenal, but whether you... Nisam ja sad pitao vas da li je to dio vašeg naoružanja, nego da li ste ga koristili. No, your unit. Vaša jedinica. Koristili 4-5 slučajeva na objektima gdje su nam pucalo se na nas iz tih objekata. I tada smo koristili to naoružanje. Thank you. Hvala vam. Gospodine Zec. Tužilaštvo, hvala gospodine predsjedavajući. Ove operacije u Mahali, cilj tih dejstava u Mahali, ono što se gađalo i koje je bio meta tih operacija u Mahali su bili civili, ljudi, građani iz Mahale, koji su nakon operacije bili zatvoreni u domu sportova u Sanskom mostu. Pa 24 sata prije napada je objavljivato je na radio sredstvima da se predaju oružje i da muslimani iz tog dijela predaju svoje oružje. U tom međuvremenu žene, djeca i starci su izlazili sami i mi smo njih smještali u sportsku dvoranu u Sanski most. Nisu svi izašli. Civila je ostalo vjerovatno koji nisu izašli. Te civile su posle borbenih dejstava premjestili na stadion igralište u Krkujevcima. Can you just repeat the name of the place? Samo da ponovite mjesto ovo koje ste zadnje spomenuli. Igralište, fudbalsko igralište u Krkujevcima. To je selo do Mahale. Thank you.
Now, this chamber has received evidence Hvala vam. Ovo vijeće je čulo dokaze da je tokom napada na Mahalu došlo do zarobljavanja oko 2000 civila, a da nije pronađena značajnija količina naoružanja. Ti ljudi koji su bili napadnuti i zarobljeni, oni su bili zarobljenici. Časni sude, tu govorim o 52889. Da, oni su bili zarobljeni i iseljeni na drugu lokaciju dok se ne steknu uslovi za povratak u Mahalu. Did you want to make break? Časni sude, da li hoćete da sada pođemo na pauzu? Ja mogu nastaviti, predsjedavajući. Koliko vam vremena još treba? Gospodine Zec, ne puno, možda 10 minuta. Predsjedavajući, 10 minuta. Da li će biti dovoljno, gospodine Lukiću? Gospodin Lukić, mi ćemo završiti sve tokom danas, predsjedavajući, da idemo sada na pauzu ili hoćete da pauza bude nakon unakrsnog ispitivanja? Odbrana, kako god vijeće smatra da je najbolje. Predsjedavajući, gospodine Zec, prednost nastavka je da nastavite vi da radite do pauze, dakle ako nema velikog protivljenja, završite unakrsno ispitivanje pa ćemo za 10 minuta ići na pauzu. In response to question 12, you say that more than 8,000 Odgovarajući na pitanje 12, rekli ste da je više od 8.000 muslimana ostalo da živi u opštini Sanski Most, a u stvari ih je u Sanskom ostalo manje od pola od tog broja, 3.350. Govorimo o 95. Je li tako? Govorim o muslimanima i Hrvatima. Ja sam rekao oko 8.000 nije vršen popis. Po selima koje ja znam gdje živi većinsko stanovništvo je ostalo dosta muslimana. In your statement you say 8. Sudja Flöge, u izjavi ste rekli 8.000 muslimana, ne muslimana i Hrvata. Ovdje se samo pominju muslimani. Why then? Sudja Flöge, zašto onda, ili kako treba da shvatim vaš posljednji odgovor kada kažete govorim o muslimanima i Hrvatima, kada ste govorili o 8.000? Zašto ste uključili Hrvate? Zato što su i oni živjeli na području Sanskog mosta. Please continue, Mr. Zec. Izvolite, nastavite, gospodine Zec. Tužilac. Gospodine Nikolić, još uvijek ponovo moram ponoviti, nije istina, jer 1995. u Sanskom mostu je bilo 1050 Hrvata. Ako dodam ove muslimane koje sam pomenuo, 3350, zajedno sa ovim Hrvatima, to bi bilo 4400 ljudi. Dakle, ponovo nije tačno da je bilo 8000 muslimana i Hrvata u Sanskom mostu 1995. Bilo ih je pola od toga. Ja ne znam kako taj dokument, čija je procjena kad nije bilo popisa stanovništva u to vrijeme. Witness, could I then ask you, Predsjedavajući, svjedoče, mogu li vas onda pitati kako ste onda vi znali da je bilo 8000? Kako ste to saznali? it's your own estimate. To je vaša vlastita procjena. Yes. Now, did you tell the Karadzic Da li ste rekli odbrani u predmetu Karadžić da je 1995. godine bila vaša procjena da je 8000 muslimana nastavilo da tamo živi, ili ste im to naveli kao broj
koji je proizašao iz neke vrste znanja, saznanja. Njima naveo prema njihovom pitanju otprilike koliko je bilo za vrijeme rata muslimana u Sanskom mostu. Ja sam odgovorio 8.000. Yes. You said on the basis of their... Rekli ste na osnovu njihovog pitanja. Da li je u pitanju bila neka sugestija da bi ih bilo 8.000 ili ste vi spontano izašli sa tim brojem? To je moje spontano. Izašao sam spontano sa tim brojem. Thank you. Please proceed, Mr. Zec. Hvala. Izvolite, nastavite, gospodine Zec. Gospodin Zec, dakle sada, prema popisu iz 1991. bilo je više od 30.000 muslimana i Hrvata u opštini Sanski most. Do februara 1995. godine Služba državne bezbjednosti Banja Luka procijenila je da je bilo nešto malo više od 4.400 muslimana i Hrvata u Sanskom mostu. I to je u dokazu 53853. Dakle, onda nije istina, gospodine Nikolić, da ih je bilo više od 8.000 muslimana i Hrvata u Sanskom mostu. U stvari, samo dio toga je ostao u Sanskom mostu, oko 4.000. To je stvarnost. Predsjedavajući, to ste pitanje već postavili i dobili odgovor. Svjedok je objasnio da je 8.000 koje je pomenuo samo gruba procjena s njegove strane, prema tome nije potrebno dalje ispitivati to pitanje, osim ako nema neki novih aspekata kojima želite da se bavite. Gospodin Zec, ići ću dalje, časni sude. U izjavi stalno govorite o tome da su muslimani i Hrvati otišli dobrovoljno, da je priroda njihovog odlaska bila dobrovoljna. U odgovoru na pitanje 17 ste rekli da su oni tražili i odlučili da odu i da su vlasti imale obavezu da im pomognu. U odgovoru na pitanje 24 rekli ste da su civilne vlasti, policija i vojska da nisu planirali, posticali ili naredili trajno uklanjanje bosanskih muslimana iz Sanskog mosta. A u stvarnosti, gospodine Nikolić, srpske vlasti su željele da Sanski most bude srpski grad i imale su stav da je najefikasnije rješenje da se muslimani i Hrvati prebace iz Sanskog mosta u centralnu Bosnu. Je li tako? Ja na sastancima kriznog štaba na kojem sam ja učestvovao, nijedan se put nije spomenulo masovno iseljavanje ostala dva naroda. A drugo su želje nekih funkcionera, pojedinaca, u to ja ne ulazim. Let me quickly show you two documents. Da vam pokažem na brzinu dva dokumenta. Dokument koji po spisku 65R nosi broj 06462. To je zapisnik sa 9. sjednice Izvršnog odbora Sanskog mosta. Na stranici 3 u verziji na engleskom, 4 u verziji na BHS-u. Vodi se rasprava pod tačkom 4. Rasprava o tome koliko muslimana i Hrvata je napustilo opštinu i koliko ih želi da ode. Molim sljedeću stranicu u obe verzije. Pri vrhu stranice na engleskom, a usred stranice na BHS-u, Vlado Vrhkeš, predsjednik opštine, opštinski predsjednik SDS-a kaže: moramo nastaviti sa ovim poslom, jer to je ono što vojnici i narod Sanskog mosta traže od nas.
Sudija Fluge, možemo li vidjeti vrh stranice na engleskom? Gospodin Zec, mi moramo insistirati na tom poslu, jer to je ono što vojnici i ljudi narod Sanskog mosta traži od nas, jer ovo treba da bude srpski grad. Također, kaže, Manjača ne može primiti više. Molim da sada vidimo još jedan dokument koji je obilježen u svrhu identifikacije kao P7015. And this is the SDS bulletin. Ovo je publikacija SDS-a, informator. Treba nam stranica 30 u verziji na engleskom, 19 u verziji na BHS-u. And here we see I ovdje vidimo zaključke sa sastanka opštinskog odbora SDS-a od 24. juna 1992. godine. Pod tačkom 2 se kaže: sukob naroda se najefikasnije i najmirnije rešava preseljenjem naroda sa jednog područja na drugo područje. U tom smislu i raditi da se jedan dio muslimana i Hrvata preseli iz Sanskog mosta u centralnu Bosnu. Dakle, ovo je odraz stvarnosti, gospodine Nikolić. Srpske vlasti su željele da Sanski most bude srpski grad i to je postignuto različitim metodima. Jedan od njih je prebacivanje muslimana i Hrvata iz Sanskog mosta u centralnu Bosnu. Je li tako? Pa ja u to vrijeme nisam bio član SDS-a, nisam bio član izvršnog odbora, nisam bio član bilo koje upravne, s upravnom odgovornošću, bio sam na ratištu, to su zaključci koji su doneseni na njihovim sjednicama. Ja ne mogu komentarisati šta misli Vlada Vrkeš, šta misli Rašula i šta misli ostali pojedinci. Tužilac nudi na usvajanje dokument koji po spisku 65R nosi broj 06462 i nema više pitanja. Predsjedavajući, hvala, gospođo sekretar. Sekretar, dokument 06462 dobit će broj P7116, časni sude. Predsjedavajući, i uvrštava se u spis. Svjedoče, prije nego što napravimo pauzu. Gospodin Zec, izvinjavam se, gospodine predsjedavajući. Upravo sam dobio napomenu da dokument 065 da dokument koji nosi broj 06569 po spisku 65R, molim da se i on uvrsti u spis. Predsjedavajući, gospođo sekretar, dokument 06569 dobit će broj P7117, časni sude. Predsjedavajući, uvrštava se u spis. Prije nego što napravimo pauzu, svjedoče, mogu li vam ja postaviti sljedeće pitanje? Odgovorili ste da li je u vezi sa dijelom dokumenta koji vam je pročitan, rekli ste sljedeće. U to vrijeme nisam bio član SDS-a, nisam bio član izvršnog odbora, niti sam bio član bilo kakve uprave sa takvom vrstom odgovornosti. To su zaključci koji su doneseni kad sam ja bio na liniji fronta i ne možete dati komentare o Vladi Vrkešu, Rašuli i ostalima. Međutim, u svojoj izjavi u paragrafu 24, kada vam je postavljeno pitanje da li su vlasti na lokalnom i opštinskom nivou podržavale, planirale, posticale i mnogo drugih verzija onoga što može da se uradi u vezi sa trajnim uklanjanjem, vi ste rekli, već sam u prethodnom dijelu istakao da je političko rukovodstvo nastojalo zaštititi sve građane Sanskog mosta. Koje od ovo dvoje tačno? Da kažete da ne znate šta su rekli i nisam bio tamo, pa prema tome ne mogu reći, ili je vaš odgovor da su ti ljudi zaista
samo imali za cilj da zaštite sve, a ne da podržavaju, planiraju, postiču i tako dalje uklanjanje ostalih. Šta od to dvoje trebamo da shvatimo ozbiljnije? Sam govorio samo o vremenu u kojem sam ja bio u kriznom štabu i na tim sjednicama nikada nije bilo govora o trajnom iseljenju ostala dva naroda. O tim dokumentima mogu svjedočiti. Yes. So what you say, whatever. Da, dakle, ono što kažete, vaš odgovor se odnosio isključivo na osnovu onoga što ste vi lično iskusili prisustvujući sastancima kriznog štaba i ne van toga. One follow-up. Hvala, sudija Fluge. Još jedno pitanje koje se nadovezuje u vezi sa tom temom. Ranije ste rekli, to se može naći na stranici 79, red 12, rekli ste da se tokom sastanaka kriznog štaba nije pominjalo masovno preseljavanje, iseljavanje iz grada. A onda ste rekli, drugo pitanje su bile želje određenih funkcionera. O kojoj vrsti određenih funkcionera govorite ovdje? On je spominjao neke želje funkcionera, ja sam isto ponovio na želje funkcionera, ja ne mogu utjecati na želje drugih funkcionera. A ko je kakve želje imao, to ja ne znam. No, your answer was different. You said another. Ne, odgovorili ste drugačije. Rekli ste, drugo su pitanje želje izvjesnih funkcionera, ali neću se u to upuštati. Šta ste po tim mislili? Znam koji funkcioner šta želio od tih funkcionera u Sanskom Mostu. Svoje želje na kriznom štabu nisu ispoljavale. Jel bi došli do te teme da raspravljamo oko toga? Thank you. We'll take a break. Predsjedavajući, napravit ćemo pauzu. Molim vas da se vratite poslije pauze. Pauza će trajati 20 minuta. Gospodine Lukić, dalje ste uvjereni da ćete završiti danas? Gospodin Lukić, siguran sam u to da ćemo završiti danas. Predsjedavajući, u redu, onda ćemo napraviti pauzu. Možete izaći sa poslušateljem i nastavit ćemo sa radom u 10 do 2. Ustanite.